ke Amor Singh Tisu lapen thona aja tong dun Karbiang Termas Council Speaker Rajit Tisu ke hai lapen Karbiang Long BDP masih kecengsi ke intum Karbi long jat semet tak portal channel pen chenglok Print media tum do lasi ke joy ke fan Karbi bensi pangkeng poli polasi kecengsi iltum presiden dan nopel me kono pai no mate presiden candidate panige to kado hore press media ko te tumhan ilihin pen empu mukrang pira sinja atang hon kajin so hildume pen ilitum MP election ka kahori lapen kacharbo ave pin pen parpon pasipini kecengsi nili Prime Minister Narendra Modi lapen ilitum Samalong Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma lapen National Long President JP Nada lapen ilitum State Long President Bhupesh Kolita lapen Dadak East Karbi Anglong West Karbi Anglong President lapen kado kabe BJP kacing hon atum kanan keceng si nilihin pen alang litum han sidame choro par mon piklo lapen ilitum labangso a election ho Dr. Himanta Biswa Sarma Chief Minister of Assam alang li sidul bangke tight pick ang mong sidame alang li Ladakh nomination nande file 2 tarik ani penchenglo bokadan LAC arini long talang li apor nang itipidun lapen ga haragada long amri lapen long khang LAC long sidame alang li apor nang itipidun apor alang li panta choro partik lo lapen ke Ladakh non labangso 6 Dipo ST Parliament tuya konsensi along kasi metpet nang tepat dun alang li minit si apor usame alang li pahino de pinpen nang ardap dun tip nang campaign kay kiamat sitame dakong horang nang ipidun ilitum masiam Dr. Turiram Ronghang lapen ilitum long di Mahasau labangso asiam debolar bolosa lapen tim Karbiang Long tim di Mahasau apan sitame nilihin pen kadogowe choro parpiglo lapen kadogowe nang litum sitame media ahin pen usame nang litum ahok pet alam kepali ahok pet a news kepele nang litum kadogowe la election esek ahok sitame nang litum nang ke kuwardo na pot nang litum apan sitame nilihin pen mate BJP labangso tim ahim pen usame anutin apan press media abang tu tumpan sitame nilitum ahim pen kurang 2 kilo lapen choro parpi to nang litum alam kili ajoine ahok alam kili ajoine si pini tarik ingkoi ratok ani wut kilo kani nanti insam din pen par kono lagi nang litum press media apan sitame choro parpi la 244 alam bangke sudah aprang IMP 3 Dipo ST Parliamentary labangso konsensi forensing di sitame parliament long labangso alama puthat lo nasi labangso alama bang swan se ke liya jakma ni di hide for taking them that pen apit lokulo tampe ni to we holoda langdam po kasoting si parliament along sitame Apengla autonomous state 244 labangso alam bangke prabjin ten kepacun dia fansi ni diklaim pone. Mana itu? Autonomous council ada ekstri iya. Kita bergerak dengan dok. Lalu saja sampai pada nama masih. Ini lagi ini tumbang actually abang ke cuma batai usai ba aprang usai doktor John Torong di aku sebenarnya nak ondo tapi nak non la forensing di aku
usame laton aputimo kedo nerifana kangela party jobse ayat kame decision ভবিষ্যতে মানে মেইন কথাটো মই সদায় কৈ থাকো যে 20% ইহঁতৰ মানে কম্পিটিশ্যন হৈ আছে যে কংগ্ৰেছ সেইটো সেকেন্ড পজিশনৰ বিজেপিটো যিটো অৰ্গেনাইজেশ্যন ইহঁতৰ মেইন এটা ইছ্যু লৈ আছে যে নন ট্ৰাইবেলত মানে কি কয় ভোটাৰ বিল দিব লাগে এইটোতো নহয় কনষ্টিটিউশ্যন এইটো নকয় আৰু আমাৰ বিশেষ আমাৰ কাৰ্বি এৰিয়া ইলিটাৰেচি আৰু বিল' পভাৰ্টি লাইন বেছি আছে আমি মানে তাত কষ্ট কৰিব লাগিব যে এইবিলাক চব আমি কাৰণ rural area maximum illiteracy percentage below poverty line থকাৰ কাৰণে ইহঁতৰ মানে এটা কথাটো 10 বাৰকে বুজাব আমি ইয়াত মানে আৰবান এৰিয়াত থাকা যিখিনি মানে পাব্লিক আছে একটা কথা ক'লে 10টা কথা বুজি পায় ইহঁতক মানে একটা কথাটোকে 10 বাৰকে বুজাব লাগে সেইটো আমি আৰু কষ্ট কৰি আমরা সেইটো লোৱা আমাৰ মানে ক'ত কেনেকা কি হৈছে আমাৰ পাৰ্টি